Guys, agora hau iha na América, iha aeroporto internacional San Luis, iha fating na basic fating hau se estuda ba. So, semangat estuda na fating, tamba sela impossível bahirak na untuk no esforço. God is good all the time. Iha na yung maligring. So, yeah, praise God. Rumah buat nebe impossível sai possível. Portanto, pia esforço na parte. So, stay tuned ya podcast ida ne, hamu tu ko how ans esforço mesak ne, graça. Conversa qualidade. Oke, Ans. Lorong dia. Ayo. Tadi kan. Tadi kata guys. Oke. Lorong dia tang malela kalian kita tuh dia beli dia kala ini. Kayaknya lucu sekali. So. Oke, Ans. Ana Maria das Neves Suarez. Nebe bebang ami bulu Ans. Terus ikus ne. Labar sih rasa amin tentang narang Amar. Neng Ana Maria. Laos. Anu sah, diak. Dia agradece sama Roma, dia. Diak. Ya. Quando Ans satu mai podcast ne. Ami husu Ans mahakar kili topiko. Las kalai. Bebang ami foto. Ita foto topiko. Maybe Ans sakara katu fosasin liu si podcast ne. Ans hili topiko esforço mesakne graça. Tambah sa Ans hili topiko idane. Laos yung esforço mesakne todang ka. Oke, honoin tema idane. Lifuan idane los duni tam baseado na experiência rasik, situação rasik, no tinang barak nilarang, experiência yang bemak moso ingoing, lorong balorong, maromak sempre, maromak for surpresa ni sempre koko hanifuang. Então, sim, kuliah kono ba lifuang ne todang, então dane tu dia katak ita la agradece maromak, tamba. Maromak ne domi baita ne la iha limitação. Então, hawane lifuang graça ne pas tamba sa, tamba se ema ida ne brani esforço, ne continua mais que dala barak tangi mono, hamri fila fale, ida ne graça. Se ita sente todang quer dizer ita mono ita lako hamri. No, ita será continua, tene oke losana. How ihe ne ira tana. Beko ita sente ida ne essa graça, oportunidade baita tu continua luta ne, se na fating. No lifuang ne masaya sa motivação. Então, ihe ne verit quando ita sente luta ne todang, ita tempo momento rumah ita precisa mate momento rumah dan rumah ita dia maromak hala bele. Maybe maromak na fating fo beat me ita tu continua luta tamba ida ne graça. No, graça ne tak limitação. Biti dalam rumah iterasik mus la bele descobre la rumah iter. Ih, kok haus força Quando lihat ini força la tene. Mas naik, ita fiar mas na Roma. Sim, dalam barak dalas hau reconhecer ne. Hadia Roma hau ema. Hau la bele, hau sente kat hau la bele halo bat barak, teliu luta hau keras luta mori se família, luta ba futuro, luta ba serviço mos no luta ba liu ba mehi hotu. Tamba normalmente ita luta ne kata kara menambah dia ke rumah. Se ita luta par luta det ne onai ne laos ni ne finalidade. Então, sim, dalam rumah ita sente kata klieng haula bele. Mas quando buat ni mami ita luta ikut mai realize dia ka no ni resultado ne sente faz surpresa, dalam rumah ita hau bele ka. Mas ya ida ni graça. Tama ne mas kita sente la bele mas quando maromak dia ainda ne ita biti dan maromak poma ita ne pasti segala. Pasti tersebut. Oke, so aku akan introduce le Ans ba colegas sira nebe mak karik sira conhece, nebe jovens sira nebe mak
mete atividade uma creda nia, atividade da igreja, Lili Jovem GBK, Sira pasti conhece minha bing, minha belung dane, ans, agora dan ans o amimos, how no colega sersiluk, ami hamutu que a Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste, Tinang 5, Liu tinang 5 pare. Tinang dane batinang nen, Ya. hahu si GBK, ans existe ou hahu Misang. missão Yeah. bau makreda loss sem gestel me be GBK. So ans makne, haune belung diak makne, ni agora darang ihla processo atu continua ni estudo. Então ans rasik mahakara katumai podcast dan ni fosasin. Hone prinsipio yang seita no graça na beta simo ne ita tinki kolia sa ita tinki fosasin na tu encoraja e masira na bela com esperança kata wan hira dalam rumah sente lá ia na esperança ia na bane meromak serviço. No ida nema na meromak serviço tebes ba ans nia processo Morris, então eu convidei me mai ta assisi to hotu la bele assisi soring de depois ta kauna basir na be sida subscribe dia ba ya. Oke. So ans ita kolia ba existência uma creda. Hawe GBK conta de missão muito co jovem desde ans na tong se idade 16 o que 13 anos ok ansa hu sinepe Oke, how knowing kona ba fiar reza ba maromak denen sang costume de si familia quedas si kik mai lorong familia sempre reza reza mutuk no domingo main pai ansa sempre lorami ba misa então idane essa costume dan bema familia kuda quedas no bebek mai menghira iha 2006 how inclinai iha Jovem Cristo iha comunidade KBK iha ministro Jovem Cristo iha na ba hahuna how ni missão beleng katang missão ba foi ensainya mas que momento não essa key close bem a sini ba mak how ni missão si Jovem Cristo mai tu irmos atividade seluk no até agora mai Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste no missão continua. Tudo yang kata kusi 2006, mai to agora. Então, Dan tinang hira 2006 mai to agora ia tinang Basic basic tinang sanu Ronulo ya. wow Ya. boa igreja de Ya, mildian sana. Mane ma graça bara close ne Amin. Ans pernah lihat na status Facebook kala ya den sene la bela larang moras bay mane be iha graça la bela larang moras bay misiluk nya graça tamay mane buka maroma kalau buka maroma ane graça situ ande Dan lebih tapi la ita fiare mo tu tiha graça ne maroma prepara Sim. so ans 18 anos basic 20 anos iha uma creda bode de igreja la baruka la koleng bamisang ka terus kan ya lorong makida ne helede itu bela dia kanai sang ne mas ka atividade iha atividade mo mebe misau ya hani sang ne itu bela dia misau la os bot fong kala tinang batinang Rusi 2006 to agora dal rumah ansenti baru ko hasur dificuldade rumah misau no razão sira mak aguenta to agora Ok, Nunda rema te sempre fraqueza. Kata que momento balu te sente colen, momento balu te sente kata iha lo koi bauna. Experiência pessoal misalnya, how iha Jovem Cristo, how tama no liu tineida how heten keres kenar atu saya nasa leader feto, leader geral feto. 14 anos. Sim, 14 anos. Okay. No momento no bana sang kakuta sente mamu close tamba na experiência foi no primeira vez no buat mesmo hal sente sang pa hawel sai líder ka também momento no bahau membro sira quase universidade quase SMA how se SMP depois ida tamba ita também te será sendo preparado né líder quer dizer o líder é Marcelo então você botar dalam rumah experiência mai itu sente baru sente koleng langsung dia nudar emet ia fraqueza então buat mesmo halo to agora mas que dal barca tem desafio ema itene membro rasa que ia fatin balon mesmo ela simita ho itene condição ho itene fraqueza tapi buat mesmo halo sente metin to agora hatam simba maroma katak la os atu lorong how tem que ir à igreja, mas pelo menos
boleh saya coinciden memang saya benção sama Marcelo. Sing sente koleng, sente da rumah sente baru mas be buat halau meti mak hau sente kata homaromok hau sente akmatek. No homaromok mak ane sang solução bahau. Então se hau sente torang no hau decida tu para, hau buka solução hene be no hau buka tang pateng akmatek hene be. Tambah ema hau la compara hau ni ang ho ema selo me makari la ia firma maroma coisa. Mas hau pessoalmente hau riang kata kan humoris ne tu agora kari liliu bahira que me conhece hau siratene oinsa hau de luta hau belin kata buat me hala hometi ne tam hau sente akmatek no hau sente kata se hau faten selo hau lahetan solução ba buat me hau luta ou hau lahetan solução ba hau ne mehirasi ke seidam hau kar ka tu realiza tam hau tene kata maroma mo boto tene nai então tam remak hau la sente baruk no la sente la sente kata hau ni servina terus tore tiha tempo rumah hau hal buat mas tambah ita tene kata maroma na foi liberdade baita então ita liberdade atu sente duni kata ita ni naine iha baita no ita ni naine sempre preparo buat foto baita. Importante mas ita colabora no ita halu tire. Kuliah kono bagrasa. Ai sem esforço mesa. Projeto sério mas com esforço mesa. Karek bele fasasin experiência rumah. Ans kuliah ba kono ba JMJ. Tinang ko tu kita Lisboa. Hau tene minha história, me dia teve satu kuliah em geral? Ya, los. Oke, Naidiak kan? Naidiak. Naidiak guys, maromak diak. No, maromak diak na pati. Sim, ako nang kono ba JMJ Jornada Mundial Juventude. Ne sang hausin sa examen me botlos mai hau. Tama sa audience ne. Tama JMJ ni anesan tama ya ne bucket list. Ida. Ne memang hawa kerek kata hawa karakter jornada. Jornada Mundial Juventude dalla ida molok hau ba escola ou selgli molok hau kave. Então hira heta oportunidade tama. Ia comissão nacional ita uma comissão ita prepara peseren hotu. Itu hatene kata hau seba. Mas bem momento quando heta problema o passaporte. Hausin tiene sang idane hansam desafio bot ne memang hau precisa soro. Datang kata tinang kotu ita ya problema pas limitação ba pasaporte laihan. Então hau ne pasaporte data ne memang atau expire ni dezembro. No viagem tem que julho. Esforço barak halo, por exemplo ita halo carta soro diretor depois hau hetan tandalang tu soro parte balia menek no parte Ministério da Justiça fofong hirak na hoto nisang sempre esperança kata sei dalang infelizmente luta ba atu hetan pasaporte ka momento no ba ite governos pasai carta nisang halo pedido ba nasang balon memang karek ita tamita la hesto então pelo menos ite hetan cap, ba extensão ni nuni bele reconhece e momento ita também nação. Tapi Eropa kan ita la bele. Sim. Momento no bakan Eropa no difícil. Ita imagina se Ásia kan lagu tidak. Ásia ita bele dalam barak depois basic. Ama be Eropa lá. Momento no ba hanu esforço na cinta sa kayaknya hanu esforço barak los baidane. No quase lorong hau sempre buka informação em Ministério da Justiça lilu ya notariado depois vamos Ministério da Justiça vamos menek buka informação net kata pasaporte ne bangira no habel hetan dalan selo por exemplo hal kartu justificação ko insam be lahetan dalan to hahulu tu si março halu sedang fokus mai umos hau sendiri pasti seihan sang ni esperança sa serap fokus sama cedo. Sim, se não fokus é tu luta. Tá todo junho vamos começar a sentir fome que na dei halo baga. Tava
ya hau orangnya sang quando hau ia mehe rumah ne hau kar lutu pertengki belum tengki realiza ya lili mehe memang hau sente kata oke ne dia tahu maya na ya junior sente kata nah hau tengki sport extra ta terus ada mau halo yang sport mak hau reze bang romak ada maromak hau tene idane jornada mundial memang pensa barat ya pensa barat mehi inclui hau no idane tambe ada bucket list ida pois momento makan daten kata den governo foi trocan tão decisão política você não tão dia maromak hau entrega hotel moto tu bola parte hau reze tu Reze emotu tu inclui reze betene governo reze ba Embaixada Portugal di Timor. No, idane kan momento hau bukan informasinya notariado yang kata idane hempal decisão susi governo ke estado Portugal ya. Também di Timor lebih lana. Sim. Então decisão itu sengen ba. Reza hirek no wala parte ne hatau lista itu Teresa. De maroma hampir kata nasa maroma ni lifoin de yang São Lucas, salah capítulo 1, versículo tolu nulu resing hitu, ne ba diam baya malabele, me beba maroma boto tu bele. Lifuan dene na sen lifuan motivação dia fiarniang. Okay. Mabela dia kata kita turno no update. Maroma kari tem esforço. Então, momento no hau esforço, no hau tau siran essa lista tu reza. Fofo reza ba laia na pati informação. Tang hadia maroma kita dan rumah kita hani oração sedau dia karya santang hau aumenta ta ida mak halo zezung halo zezung hau disida tu hak matek no fokus reza no hau aumenta tang hau ne tempo extra reza por exemplo dal rumah uluk kon hau experiência baru dal rumah emang tama sama experiência por exemplo hau reza jam 3 madrugada hau disida tu reza hadir mai hau reza no sere hau haltam hau promete romak Hanet maromak hafier agora solução itu bodet. Governo baternayan sang buat segundo dah. Agora hafier tu bot. No prometo betu bot. Saya tu bot foi oportunidade nem hau hasil pronto tu fosasi. Hau prometo maromak ida nedet. Então hau ne oração sempre prometo maromak ida ne. No ia tu tolo rai ia oração korong kene misericórdia niamos hadiam. Roma kita hau ni salah rumah makin peri ida ne kari. Hau seperdam. No, buat seluk tanah bem hau halan so hau aumenta hanya tempo extra bang romak. Dader hau misa, hau reza tersu. Pokoknya hau anasang hanya tempo extra ne, hau romak anasang. Pois hau le Biblia tama. Iha kapitulo seluk mas iha, por exemplo, ulangan bab 28 ini bah ker judul berkat. Iha berkat telepon barak ini bah, tapi lipuang nebe masa kona hau nebe pasti hau sempre hanoi mana. Seu hal tu maromang ni karat, maromang se fobo bot nebe wah karat. Amin. Então, hadi oke. Taman hau di hau berani prometo maromang kade maromang prometo beto bot. Se tu bot foi na hau pronto posas. Então, sene ikut mai heladet 10 hari kalau 10 hari atau rangka entre sing ou não hau bakal ai. No bot memang hal-halan sedang rumah sente triste, sente pressão, né? Também, ita mas saem sa comissão, ita mau urus ita nem ba, ita acompanha situação hotu, preparação hotu. Ikut mai ita lah. Itu ni masih saem sam, hau sede dal rumah dal, iya momento balun bemak hau diskuti, iya momento luta nih hau diskuti maromak. Sedang hau halo beto bot, hau luta tinam barak fo am beto bot, tinam barak hau anesang pronto beto bot ya tempo ne berta pronto beto bot tapi sama te bot la fo oportunidade ide ne hau sedangkan ema seluk ne bemak da rumah ture te telefoni ni boleh hetang oportunidade ne pois ida hari kata hoto sibuk preparar ne dan ba ita ne será que decisão certo então e momento ikus hau conseguir discutir malu maromak hau senda hau diskuti malu makas te bisa di maromak labutira se te bot la hau labutira me be hau no fuan se kane no fuan se rahum quando hau hare ema batur hau se lava então momento no hau decidi que eres se hau lava hau se taca Facebook hau se la usa WhatsApp
no hafila before. Okay. Hak mati kena ba. Mami hafier kata saya balas pasti harus hak mati dan saya no rahun lisa. Mami isi tu sam hira kesana. Halo usik maroma. Hara fatin reza. Yes. Fatin reza na fatin. Orisku malu nih. Iya, mas kan usik ya. Lah dia na fatin. Kuntu na fatin. Mas que da rumah hau turet hadi maroma halo kereza hotel itu bot ya plano furak. Pokoknya hafier kata milagre se tunggu si governo Portugal, governo Timor, pokoknya dalam saya. Então, ikus mai ansang abang tu ihena decisão final, kalang ne hau la reza barak odian maromak, hau pasrah. Pokoknya hau entrega betul bot, se hau la ba oke la tidak, hau serah hau sudah betul bot, hak bitane fuang. Atu bot seluk ne bemak, bot negatif seluk la bela acontece ka, diabo la bela profeti situação dane. Atu hal-hal berseluk musuh. Tapi itu buat tene belum barak pesa barak liu hirak memang tu aktivitas di gereja sira kuya sa hau no hau la kuya tu idane or sira anasang buat tidak kene ma berstrada pada tu buat narang sana. Então quando hau pastor na bamromak ada maromak hau fieret milagre se acontece também tu buat dia mai mala bela mebe buat bamrom buat tu bela. Vamos fairly quando é muito sempre diang when Jesus say yes nobody can say no. Okay, idane kole idane também luta galan. Mas que telefone sempre fatin colia no house babeng house sempre colia. Por exemplo, ia hau que se jebeka sempre ia password maromak dia na fatin. Então isso sang dane da rumah hau no itu será fatin dia maromak dia kalau Segera dia kalau oke. Ikut main saya tempo memang tem que votar na decisão, tamo Portugal viajando, tiket mus precisam sang prepara dulu. Terus hau momento de mana sang itu hau rasik ia nisan tu dia yang kata itu lah ya osang tu bela tang botot, memang maroma prepara na. Maybe itu ni amang riku. Amang. Itu ya amang. Iya, tamane hal matik tahu berapa. Então, momento onde moram quando hau pastor na, onde aban decisão saída, hau pronto sim. Mas itu botar teneli hani puang. Hau itu botar conhece ele hau. Iya, também itu bot mau naik bot hotu itu bot conhece hau no teni kata ia tempo hira hansane pasti itu bot se for surpresa rumah memang hau la espera. Mas bem, na moram hau dia na fating hau fier te bot pasti bot tu se realiza tu bot nih cara. E momento iku sudah consegue dulu nessa lorong tu mai mak decisão iku semane tambah solução bot tu lai hana decisão iku semua hau lebih lebah. Usi amu di roto executivo CNJCTL Padre João a equipe dia yang kata lebih lebah ona tambah tempo basic ona. Temos lá certeza não molok baida né tu dia kata durante a luta moto tu dia la bele hotu ne hawa soro ne ne anzo babele kala ne araska sa Inclui hau. ya sim emo tu ne mas hau na fati ya Hussein phone na fati hau se ba ya se yes hau se basa pasti bele to ya emo bal no dia ai ami husu presidente por exemplo se husu presidente da república de la ia ami husu governo. Mas no fati Hussein puang na fati dia hau se ba pasti hau se ba nen sa nekat memang sabe tampa be Força ya sim então okay decisão main dia laba momento na tanis no rahu sinta sa luta tamba buat tidak hau sente kanek rahu ne tamba hau hosik mo serviço balu cancela serviço balu tamba ta cargo jornada hau hosik oportunidade barak hau hosik oportunidade tu aplique ba bolsa mos no pokoknya hau oportunidade barak tamba de jornada mundial juventude oke dalam memang dia ipo será bulak usah bilang yang seni dan ola vamos bocelo bilang hal hela oke ne bocelo bilang interpretan seni bebe oke hau berani hosi gini no berani foto risiko deh ikut semua kondo dia laiha hau lai telefon selo kau sutanis dia tadi merong hau entrega betul bot hau fier kata minuto balotang horas balotang hilorong kira hau sih heta resposta balo momento ne guys ha contacto su parte mene que me durante ne hawalo contacto se la sala ne dir dizi
embaixador sini kau se salah por isso hau be mabal do serviço ia Ministério do Negócio Estrangeiro hau contato o senhornya dia ia na informação rumah kona ba extensão aprovação ba passaporte kado-kado né kan liu 30 minutos só troquei a resposta basic horas ini hau na resposta no resposta né momento terbatas harona decisão né hau tomborin hau ladero si kama tambah sinti kata pokoknya rahun hau layonan sang Kanak layar kanak layar sih no momento hau nang kata apa hau kal thank you bafal hanu decisão debe taka WhatsApp kelvar si grupo taka Facebook no hak mata ke sana oh hira senhor mensagem me resposta de além agora hau ministro e el estrangeiro mas be informação tu dia kata Portugal hanesan atau aceita ona karta ustenia ini hal hal mati gitu mas be hal senofatin sa hadi ne debes kan tahu momentonya saya kontak si WhatsApp deh mensagem mamalu ikus meni dia o kontakto de diretor geral notariado também hau kontakto la resposta no em momento no ba hau consegue dia ba no colegas dia hau fatendo ba comissão kata karek hau se ia dalam tam hau hetan resposta sana no momento ba kan dia decisão tengo lorong turma la belna tambah precisa sosa tiket tau ia momento ni hau mas ka tanis tena center amo be naka tendesa tava tendo que so maromo passa se ia solução se ia milagre tau hau decida tureza momento ni depois tu tolo lorai ka reza hoto hau hetan contato si diretor geral notariado registro notariado telefon hau antau dia pasti resposta no dia kata patene itu yang na informação kata Portugal aceita você na bakar hau dari hau aku mate hau sa agradece hau sadai aduh tebes kan diretor hau sa diretor sim tebes no dia diretor precisa documento certo hau bakar sa agora diretor lá calma lá abong me então se dia começa hau dari para dia hau tanis mas tambah sa hau dia ngorong Idane ni milagro no hau espera né mas kan sa hau dia oração dia kata hau prometo maromak hau ansa ia esperança mas bem hau sente kata dar uma esperança né se ela bela realiza também hau lá ia membro governo hau serviço membro governo pois hau lá você mano bem foto decisão ia nação né incluímos nação selung bem atuba bem lazuni quando maromak dia sing né lá ia me dia não então quando hau kita resposta né hau agradece maromak no hau halagres ba katedral hau agradece de maromak hau agradece hau ke kuliah barak tan hau fier kata ita bot hatene hau ita bot hatene kata graça né selur tan graça selung ne be mai no bela sai sasin ba fon sai certa ba momento hau di hau pronto fo sasin ba maromak no ikus mai decisão ainda né no mas que hau sente kata husi senha ne jota seteli ba notariado ba justiça ba menek mas que lerum malas pokoknya institusi ngoin be makasur be ikus mai milagre acontece detik-detik terakhir memang tengki foto decisão então tu dia kata close ni se hiri ta luta eta ta moromang sa prioridade eta pronto atu promete moromang ka pronto atu fo fil fal ser moromang fo baita moromang sa tudo dalang ngoin mas que governo dia label be moromang tamani mo dia kata tamo sa sente akmata tamo sente que tenemos solução furak ans tamba habele dia ngam sa itahotu organiza viagem balik how no equipa sira balong sempre telefone halet ans dan rumah mi turun sam preocupalos udara ema itu lebih bosok kata impossível ans atuba impossível atuba tapi dan rumah anisang komisão kuliah sani ans lebih bana tambah oportunidade los lain oportunidade iya maybe ans nia realidade ne condição pasaporte lain itu lebih obriga ne regra yang tidak bisa ditoleransi lagi maybe anisang belum o exato pela deng ba ans ola pela bana na e fon ser ne da rumah itah no intamba
ita muito kene kala se ida kanek hoto tu sente kanek ami mus preocupa ida ne mebe ita la bele sacrifica ema ida det Yeah. no ita sacrifica vale sira selo ne behin hela momento no ba ans mus atena ami buka ela ema ruma tu substitui ans bebe sim ita fila fali ba ans de experiência ne roma katak se ida ne oniang impedimento saída det graça ida ne se ans niang dulu no ida ne be how bele aprende no ita hoto espera colega sira ne be nonton mus katak buka uluk ne roma ida ne sehan so han versão favorito los Mateus capítulo 3 capítulo 6, versículo 33. Buka uluk na maroma no ni reino, punto na esfogo. Fura teteres o ans kolia kona ba o husik oportunidade hotu even bolsa estudo o husik hotu serviço oportunidade ba escola tangdet o tuba buka na maroma. No na maroma prova do ni ba o katak o buka na how to ans agora how fogo. Agora ho fobo ida nebe o husik o hanoing o lakong mas laya da la lakong ho bending helper how it fo fale bo graça segundo nai continua fo graça ba o graça os filhos de Lisboa agora da down bot nebe o husik nai fo fale nai fo bot leo okay mestrado Amerika yes short story gimana sih. Okay. Dan lagi-lagi Hawatene seorang yang sangat keras kepala. Yes. Keras kepala tapi membuahkan hasil ya. Asia onia luta serne ami serne asin sehari o luta dalam rumah. Toda rumah ami belum ami serne di sini tahu masa ans ni luta ni silenciosos. Quando Rona fala ofosase na sene ternyata berjuang sendiri. Dan rumah ami akar terlibat coba saya minta bela ajuda ans. Tapi pronto ida honinia maneira tu ultrapassa. Tamane mami lova. Marti ita mira la os emo hotu etang grasa ida ne. So ne meromak ne wang duni. Ida ne be dedika tempo tomak bane meromak bot de tiuma kreda. Naine setia. Naine fia. Ofona bot hotu bani se fogo. Lalais ka clear Meni tempo. One tempo ne plano daru malos ni plano kan. Oh karak baidan ini los na ini plano ko ba. Maybe ida na biwing hasa toka los hawa experience do hing mak si obuka ne maromak butu tunai fo even yang soetia demi ne maromak opa nai se fo no dalang nai se loke luambo ia prosesu sira ne hotu even na rumo sentimesa o heroes o diskuti mama ne maromak maybe nai sempre na ba nunca cada segundo husik ans no okay ta fila boy mestrado so bahira maba pois vou ter estado saída tambah sa kar sekolah tang motivação saída Bien, primeiro molok hatang berma para tu yang kata sing luta ne laos fasil no laos tempo badak. Mengira molok hau hetong oportunidade ba Portugal hau aplica na bolsa estudo Fulbright no bemak tinan bahasa da América e Timor no governo América rasik fo oportunidade ba hoto balde hoto yang mundo ne bema cara ka tu continua ni estudo lilu estudo mestrado ne Fulbright ne mestrado ne molok ba Portugal hau aplica na sang aplica de sedau ke esperança kata liu kala sedau tau aplica tia mak ba Portugal menghira hau Portugal hau rona ke hau sim email de kata hau passa si desculpa lá molok ba Portugal hau simo email la kata hau passa ba entrevista si documentos ba entrevista tang prepara ba entrevista no hansongnya ninjas dia memang dalam barak li hau sente confortável li tu luta nasa mesa klai silêncio ni larang lai quando o resultado dia não é muito baru resultado ni maksay luta em silêncio se resultado masai barulho ora tem seni lipong madane be ini lipong dane masai essa motivação então hau ba entrevista mas hau sente kata ikannya hau liu da hau sa sente em inglês é pas-pas lá be quando hiri Portugal e momento no ba quando Fátima hau colega nem tolo colega fet nem tolo ami ia kala ainda ami halo peregrinação dos olhos karek malu sir beba Portugal pasti siraten dia Fatima siraten. E hanu peregrinação de joias memang durante hakniak
nia larang karik besok oras rua lau di hal oração reza terço hadin maroma depois de Portugal hau karak de tu hau atau oportunidade de continuar estudos hau reza bahania molog ba estudo hau reza bahania família hau reza bahania o ensaio bele sai sasi mo foi ensaio sercelo aos ba foi ensaio católica det mas bem ba foi ensaio hirek mesmo bela rona hania sasing no hau karak atu hau bele sai Então, how bele, hani luta herkne bele, pelo menos bele sai realidade. No fila si sei em Portugal, molo katu fila, how si me mail kata how passa si entrevista ba, fase turmai. Ini how se dau, how rasik se dau sente kata ne se pasti galera tamane põe email. Mas how agradece bang orang obrigado barak. No ida tan tamasoi how dia how promete bang Roma katu, se Roma mau bahau, licença bahau tu ba Portugal, hasil pronto fasase. Então, mohir fila mai, tamba ita prepara ba Jornada Nacional Juventude, que babai ema tene ko cruz jovem, e momentan ba helet poho. De Roma ko pronto servito boti ha, jornada ne. Atu fasasing. Então, how heton oportunidade tu fasase. No momentan ba how Portugal how heton mas telefone atu serviço-nya. Então, dia tolak serviço baru. Serviço mas bem, ela consegue sim oportunidade também. Tem que entrevista e data mesmo how sei em Portugal. Então, ela consegue. Mas dia morama how filo pasti how itu serviço. Então, how filo mai o hirite prepara de jornada e na ba fosasi dia lorong ikus fila nasi jornada how vai cruz jovem. How reza dia. Okay, how nia pelo menos how nia be promete bang orang ne posasi em ba pensar ser sel ne how halo na Cumpriu, né? ya cumpriu na orang how cara serviço tá momento ne how depois how reza hoto ne hoto telefone tama deh ha itu buat passa ba documentos no se entrevista de orang obrigado bar kita buat tempo ne pontualas fila mais ohin fila sigat po mai abang how entrevista Hotur ne how começar na mata de maroma, how fiar, bototan fa hal itu bot pasti, itu bot se fo na oportunidade serviço me how. Li semana rua, how hetang kontak tu katak, how passa da serviço Graça ni maya sa udang. Ancan dia, maroma prepara hotana, idane how tu telefone mata be. Amin laus. Momen Butuh kone meromak nih selalu ada sukacita. Amin. Ya nebe kan how eta serviço dia maroma oke completo na. Então sine kon hetan sa serviço ikas mai iha tinang kotuk dezembro na larang harondon kata okay how disa sa kata how passa dunia bolsa studi ne no iha data na sane ba yang besa da Amerika tu halan san despedida ba bolseiro sira Então, ini mas keep silent banget. Iya. Itu betul katanya. So dia masih ba. Pes how kare kolega barak katanya ulukli how gosta posting but hotu iya media sosial mabe tina barak ni larang ona kare tina 5 liona sa halo dong posting buat memak sih ada. Tau oke ne how nonok no. Hana familiar sih lah tene. Kalau lorong dua tu bana despedida hanya main pengatene, familiar pengatene no. Oke, batu ana ba how sente kata oke moromak hagol badu ni ona Amerika ya. Mas antes na habaten Amerika, batur be YC linha programa be. How sente sidene sa oportunidade no botlos. Então, ansa usine how que luto aplica bolsa estudo selo. Então, mai quando reta oportunidade né, tambah how aplica mestrado iha Saudi pública, ne be liga ho Saudi materna infantil. Tambah antes né how nesang graduada iha licenciatura parteira né. Então, how Podem kata idane essa oportunidade sa moramo fona bahau, então ha precisa preparar para o futuro. Então how fier kata Timor so precisa tá uma baraka tu continua desenvolve. Lá os do serviço governo, mas bem é muito tu ner Timor e então se responsabilidade tu a tu ajuda desenvolver itinerário né. Então ikus mai how eta nuno oportunidade né no finalmente botou tu preparado no e tempo barak larang how se arranca ba Amerika atu continuar nos estudos nah no ainda né sim é uma barak pasti quando temi reta bolsa estudo apalagi ba Amerika pasti mau tudo wow bangga né bangga ya soalmente sim bangga tambah
no ida nemak hau sinti durante hau ni aplikação hototo e atividade rumah workshop rumah hau sinti da aplikação ba Fulbright ne hau mesa dun mahalo atu essay pokok bototo dokumento soto no iha hau rasa esforço então saya median kalau itu esforço rasa que pasti te puas então dibel dia kat ne hau puas nem graça, né? yeah Nem graça. Então, quer dizer, ela lorong datang, iya Saya bilang agora sudah lorong di tanah sudah lorong datang sim. iya Tinang rua, antes da. tinando iya Então, quer dizer, sem GCTL, se lá com força boa ida, se lá com recurso ida, mas kita fiar, mas se harai jovem fila mai. pasti No, tinang rua, antes da escola. sim Ia desejo a tu fila mai de halo missão hamutu, mas que o serviço profissional, maybe se na fating pronto a tu servir na meroma e tos natar fuensainya. oke Antes de plano, sim yang jelas pronto tan simba maromak tamo bututu ni maromak mau main tang maromak mau gratis tiana pessoalmente as amores sua família de simples inaman laos mai nível de kesang memak as inaman la serviço memak bot liu me ya família simples quando ita bele ansang ita bele menang iha oportunidade rumah lilu bolsa estudo nen segrasa nen ita la bele surat tamu betul tu gratuita nen emo provide betul tu nen sang maromo prepara betul tu oke plano boy sing en jelas atu sing maromo klai distância madok mabe servir na faten servir maromo iha ne bedet how na faten commitmento katak pronto servir maromo iha momento ne bedet how iha se how maski dok mabe se how bele sai benção inde ba fonsai selo klihusi hani motivação ko klihusi hani sharing hunia iremos an semissão ya no se how heta oportunidade bolsa estudo ne how estuda di dia ikusmai how gradua no fila mai timor azul ho how ni habilidade capacidade lihusi oportunidade me how iha de ne graça de ne missão de etama missão laos ita tengi igreja de missão os laos dia lorong ita tengi hamutu ko padre madre de mebe missão ihne bede Sama na meroma kung siya ni Bede. Amin. Ya, pati iha cada pessoa ida é uma rotina bem tasuro. Even na meroma kung siya itine problema. Bener, Itine kane, itine tanis ni meroma sempre na ba nung kahusik. intinya ini salah husi kita ihne bede ide dan rumah itu dia ikut meromong be nega na hauger lah meromong nunca nega tame ita niwang ne itu nega bisa Ita niwang. ya Kau senti kualidade loso, se ita boleh tini angne, ita ne meromok memang. Kita anak Tuhan dan anak Tuhan diangkat derajatnya setinggi tingginya. pasti Amin. Ya. Dan hamu Tuhan yang meroma kita nunca falta. Sim. Pois ita nunca fila mamuk. Menghiri ita ba na meroma, ita ba ho mamuk, maybe na meroma preenche. Na meroma preenche. Dio si tinha experiência honia rasi. Sim. A história mores ita ne processo buat serne hotu tamane ma kohing ansi li topik de esforço mesak ne graça ne tebes. Hauneng iha lior na ba iha ans barak. Nebe ma koras ne luta hela, espera ans ne experiência hone maroma kidane. Saya nessa motivação, coragem baimi, atu fiar katak naise ito bot halo baans, ito bot mo si halo bahaw. How mos ne maromak ne oang, how mos merese si mugrasa idane, tambah how po kami anto mak ne maromak. Okay, ita tutaka, mulai kita tutaka. An sakar katudi hang butruma ba kolega sira ba belum pun saya sira. Liu si ans ne experiência ohing. Liliu ba jovem sira ne be horas ne ansang inspirasi ba sira ne be horas ne ansang oportunidade barak me be lakoi usa di dia oportunidade sira ne atu kapasita ang karik ansia mensagem rumah atau hato ba berong sira. Oke. Pabelum pensai sira hotu. Memang oras ne daw ka acompanha podcast sira ne nam kari ya timor larang tomok no ya fatin seluk bos. Primeiro cara tu dia yang kata maromak ni dia no dia tebes no ni dia na fatin. Kuliah kono baluta se teme lifon luta ne sa processo ida. Mabe se ta cara ka tu luta ne bele sai realidade ke luta ne bele sai hane sang motruma ne ita
ita foto de bele menang kita luang kata tau moroma ki sentru no tau moroma hanesang dalang uluk no hodin ni belo ke dalam baita atau ni tene luta hirne bele serial dade haurasi descobre kata ema barak na memak dalam rumah luta extra liu hau mabe hau fier kata luta hotu sela saugati bang hira itine luta dane latur maromak ne hakarat tamo belum foi saya sira hirak liliu ba hirak ne harusnya dak luta ba estudos ka serviço família o sededet dele tan kataluan tamo maromak saya nesse centro segundo kataluan tu lautir sera maromak hakarat terceiro na fati esperança kata maromak mo boto to nenai no quando é madihan la bele, mabe quando maromak dihan bele, ita saya tandalang. No mensagem de tamba colega servotu, mak quando ita sente que tem luta necessai graça ida, ita se labaro. Tamba graça ne nessa motivação ida. No graça não sana san dons ida ne bema que me direk iha. Tang habel dian kata experiência outro ne maromak usa hawa tu share ba colega sira. Idane ane sang mormok lisensa tu habele fahiba kolega sira. Tu dia kata luta ka esforço mesak ne sing idane grasa bain hira ite reconhece kata ite ya maromak ne memak se hamutu ko ita atu bele esforço no continua esforço. Dele ta agradece ba maromak ta maromak bele usaha no maromak haurasik la descobre kata idane marong bele fome hau bel dia kata don sira marong fome hau mabe hatu dia kata ta marong fier no i confiança ba hau ne mak iha fraqueza barak no mensagem ikus liu iha ba pensar sira liu ne mak kira kana ya tim 1 Timoteo bab 12 bab 1 ayat 12 ne bede hang que tu se que mala respeito o tambadet o se fensai mai besa exemplo dia ba fier na sira hotu iha une fier oni ha halo Onia domino, onia moris tomat. Saya harus salah kurizi ha, mabe tu dia kata kirene essa mensagem inspiração ida, mas kita foi sair mabe continua sai benção ba mesel kuno ne o se hetam benção barak leta. Wow, keren. Obrigada barak. Partilha ne dene hau fiar, hirak ne be nonton. Sasi ne dene saimos benção ida basira. Amin. Ikus liu, homolog tataka hawaluha. Horsei kita misa agradecimento ho família. No hawatene ita sempat partilha pessoal kata ans hadomilos mama. Sim. So hopa palmos nabe sempre ora sempre tahu foto amaing. So depois ikus ne tahu le tatu. Atu Karek sente alfiar ada yang merasa berat dan sangat tuba. Baik tudo sim, pasti ita to explore about phone, to aprende about phone. Udah. Maybe neng pasti ya sentimento da susah itu ngat husik mama. So hansa. How ulu que experiência nessa né ulu quase atau hetong oportunidade ba escola. Maybe ikus mah cancela, how rasik ma cancela. Tamba momento no ba how sentia hau ne família iha situação no beke hau la beri husi no hau la beri husi kau ne mama no graças a Deus horas ne maromak mas que hau la escola minerai mebe hau mo setang benção to hau ne aling balu dia hau escola doutoramento ni hanu ia hau escola doutoramento América né mebe apa luta lai ba hau lai si utara título ne binjes ne hau ne doutoramento ia Amerika wow anak Tuhan tidak pernah dipermalukan so itu fila balu ne hau fiar answer sentimento anesang ne mebe graças a Deus oh coragem atu badu ne sim dia sim hau ne dene todan los tamba desde Moris Mai hau então oportunidade barak atu sai belir mebe atu clear hanesang agora né nesang experiência foi sim hau sente toda no buat memang hal sente sa hanoing ne mak hanya main, hanya pai, hanya familia. Leliu dan bebesik, hanya mau, hanya bing, aling. Pokoknya familia memang lor-lorin tam moris hamutu kam, hela mutu kam. Tama sa ausente tonan tamba yang sing hanya sang oane te sente kata iti responsabilidade itu tong matam ba ina amang. No
Iya, tambah família. Tambah durante a minha luta, a meu esforço, o serviço era né? Prioridade família. Então, a rasi a minha amo dalam rumah hansang atau segundo. Então, ya, tu dia kata ne taudan do ne no buat mima gorda kawan no ini mak ne sempre no i hau mesak no bisa tambah sing hau tene mesel experiência sama be hau experiência sing. Lili quando itu moras ne ta sempre no entende mamá, Itu Lili itu coisa pasti dalam hora te basic tene mamá, be. Significa entre papá lah ya, mas ya sim, dari itu sente todang, mas be hau no impari quando se haweta na oportunidade no ima barak hakarak baida na ba be sirla heta oportunidade terus haweta na halo belu usku oportunidade rezeki datang jangan ditolak então oke tempo to atu tem que sair se itenia zona conforto hodi bele sai atu experiência no atu aprende barak litang tambah se itakara ka tu halo mudança mudança hus família ka mudança iya tem hal sacrifício tem que fazer buat rumah ya Bebe nela kerja husik permanente né? Sim. Sem usik tempo balo. Tidak perlu lah itu sah. Ya. Sim, dan tentang idane how fierun kata sei ya tempo balo sei sente saudades los idane mabe. Oke lah, ya tempo tona tu tem que hakat. Quando o hiro hakat tu se aprende barak litang no. Ya, bele se hakat terne ita bele hatene kata ita ninia angne ita bela adapto insa no o insa o bele atingi botruma ne memang lau mesak tang hawa sinte ketirane sang prosesu datang se hahu luta fila fale Luta fongi datang durante tinan dua ba adaptasi ambiente fong situação fong sistema educação ne memang fong mabe haufier dan datang haufier kata tama maroma fona bahau pasti ni satu du dalang maske desafio oin se barak litang me hafier homaroma pasti boto tu bele no tama maroma karak na grasa don si de bahawa tu iya vontade ne bema kado rumah sada da rumah sa mira ho hawne ang bahaw bel hetang vontade extra ne odi beluta ne be maske saudades mabe hafier katak maroma se completo ta ne saudades ne ho hane família Lili agora mundo tecnológico e ter contato malo, mas que agora sei diferente. Mas bem, hampir kata anu família né, papa mama, família ser tudo contente. Não se protege. Sim, se protege. Se cuida sira, pasti. Terus ini hasur ya, to fila fal né bem. Oke lah, sim, bom, malu ser meu dal rumah luta ita noing sim, vamos lá bata met família bem. Oke, honeng quando mormo se prepara betul. Importante lah, tante colabora moroma. Orang mesti prepare betul. Oke. So, Ans, ikusnya kalau dulu nak Oke, ikus sana, ida ikus lah sana. Mama o papa orang sini nonton yang lekari atau say something ke sira? Ba main ho apai? Belum sah. Main ho apai? Ama apa? Oke. Dari mama ya. Nah, persira saudari sekarang sira nonton hal Ans nia. Podcast ne no pasti sira orgulho los inang amang ne bemak la orgulho iha oang hane sang Ans ne hone graça ida Ans ne graça ida ba família então so karek seding atu dia betul mama papa la bele tahan saudaris lai hauba atu hadiah mori sadia itu tu ne mori yes oke hone betul tu ne bemak itela buat me itela bel troca ma kita ne família kita lilu iteni nama lakoi kule barak jelas ndar oang ita selo fila la bele selo será mai nama fo liu inama be hahoris ita agradece ba papa mama mas que holi meta sangoing be imina fating pronto tu mata esforço no how conhecer dia com sa papa mama luta liu momento be mak barak despreza minha família tamo dunia kata mas que me desprezei ita tamai tini limita sangoing que tá lá com esperança também. Husi hau ni haka terane se foi esperança foi muita e tinha malo mais tang no. Hafier mamau papa se continua reza bahau de pasti no hafier kata maromang se protege mamau papa no se continua harai bid baita tu hasuru desafio rumah na memang se mai no kita luang kata
maromak se fo dalang na romo no maromak se halo mudança ho oportunidade né então ba mamão papá ne mau ne bing além no família hotu ne meu clonor de sempre muito how biar kita se sablares malu mambe keteluang kata hani fuang ne senapating saudara imi tambah domi imi no biar kata maromak se harai bot hotu ne memang durante ni taluta mutuk te sponsor mutuk te tani sa mutuk lalu kita harus malu mebe havier katene sa proseso ida atu bahetan grasa no bensan litang no bai mo hotu aproveita bai mo hotu ne bemo durante na acompanha ne lute dane ba colega seria estrutura Comissão Nacional de Juventude Católica obrigada barak bai mo hotu ne apoio dili bahirak na bema halo bot simples anesang bele ajuda hola bele ajuda sosahan rumah no bele ajuda prepara bot rumah bahau em momento me precisa no pronto tu ajuda hau e no processo urus documentos será hotu no prepara bot hotu vai dane no vai mo hotu me hotu ne bola parta lo temi ida por ida me tu diang katak e me hotu ni apoio ma graça de bahau no graça dane ito hotu tu seku hamutu ke futuro obrigada barak. So Ans, obrigada barak. Ans udah tunggu nana ya. Satu tadi nih kita Next episode. Okay. So this is sekolah di Diak ba Ans. Amin. Ans soing Ans dehang plano idane o mehi idane ne laos ba Ans yang rasik mebe ba família ba emo hutut sai continua sai benção. So ba sekolah dia viagem dia sekolah dia katena adapta minerai atene luri ang hafiar hamutu kola maromak Ans nunca falta butida. So, obrigada barak buat mine assistir, kami tu tani slide. So, até podcast edição Tirmai. Viva, viva Jesus, Hosanna Mestre, Hosanna Dalam, Hosanna Delos, Hosanna Mori. Conversa qualidade.